Ok, Bwato TV en direct, retour na deuxième partie. Niko na bana Shabani ku telefone, tuko musije ya RAM hapo Congo. Banasema ni système ya kuadresser ma telefone na iko sa vile tax, mais wakaji wa Congo wanajilamante koma biko bana babeba franka vile bajue franka inaenda wapi. Mtu ulikuwa sema mu urgence ya kuita unapata sama beze bana kuingilia mnyumba, bana kutuma mainite bikuri initote naenda. Bo, bwana Shabani, tunapita ku question ya pili sasa. Uniambie sasa, selo unaisha mainite, unaweza kuambia gouvernement nini kuhusu hiyo kitu ya rame? Okay. Nashukuru sana papa journaliste directeur wa Bwato TV. Kitu kenye mimi napasha kuambia gouvernement, donc kitu kenye mimi napasha kuomba gouvernement, kitu ya kwanza gouvernement inapasha kujua kwanza kutafuta furaha ya wakaaji wa nchi, donc ya population ya. Mbona population inalalamika kwa kitu moja, lakini ile kitu solution haipatikani. Tuko hapa tulikuwa nafuata kuma shene ya television ya nchi, tunasikia kama mmoja alikuwa anamuita ministre ule mwenye anaangalia ile mambo enda kajitetee kule ku Assemblée nationale aexplique ile mambo ya rame inatoka wapi na ile mamakuta banakataka batu inasaidiaka nini au inafanyaka kazi gani. Bo ministre alipasha enda jana na akwenda tena. Tunaomba kwa gouvernement ituangalilie ile mambo patu ni kitu kingi kinasumbua sana batu banalalamika sana juu ya ile mambo. Batu wengine abana makazi. Mtu kuna tafuta gisi gani auze hata kale kadisi mtu aite ndugu yake amsaidie hata na 50 francs. Mena yeye kuna na 500 yake. Anatosha ile 500 anauza unité na ile unité inafanya inaenda. Sasa ule mtu ataita tena juu ile mtu mwenye alikuwa anatafuta kwa kumsaidia. Bo, asante sana bwana. Asante sana bwana Shabani, misha kukata na utendelesha. Nawaza pale kwa nasema kama balimuita ministre mu Assemblée nationale na kwenda tena. Bo, ile habari niko na ile habari ya ministre. Tayari ministre ashafika mu Assemblée nationale na ba député balimuuliza kuhusu ile kitu, mais ministre alikula mudomo akufasiria batu kabisa kuba convaincre ba député vi koma ile frangi inafanya kazi gani. Na kama unataka kufanya tax kuinchi kama uko ministre, kila kitu unapitaka mbele mu Assemblée nationale. Mais koma wewe ministre tu utaanza kujimposer dereza kuleta systeme ya rame, Assemblée nationale haiko informé. Njoo habari nyiko pale ile. Ministre alienda mu Assemblée mais alikula mudomo akuyua aseme nini. Akuleta ba argument ko convaincre ba député. Niko na ba député ba mwana waza papa niko pia ancien journaliste papa nani Lemba aliongelea ile habari. Papa Lemba aliongelea ile papa Molière na nikamwona tena nikamfuata kunani kubosolo na politika akaongele mambo. Akamwambia ule ministre anasema tunakurespecte kwa hii saa tosha ile decision ileta ya kufanya rame juu chie ile habari kupita mu Assemblée nationale. Unasikia na kukakuwa ngine pia député akafanya intervention. Nonge député ine wa banamuke bawili na banaume bawili. Ule wengine akasema hii rame kitu kenyewe kwa na zamani kwa na hiwa rame kuna waka rame mbili. Kuko rame de papier na rame de rasoir. Unaona? Rame de rasoir iko riske na wewe mko na kata nayo inaweza kukukata. Donc iko sawa vile yeye ministre ndio mwenye ile rame na inaweza kumkula. Papa nani Shabani, endelea, ilikuwa tu parenthèse ukuonesha kama deja aishafika mu Assemblée na banasema waweza mfanyia motion ba mutoshe ule ministre. Haya, endelea na kipindi yako kwa naongea, mikro ilikuwa kwako. Ndio papa journaliste. Kitu ile nilikuwa nasema ni probleme ya vile balimuita ministre kule kwa Assemblée juu ya kwenda kutetea ile mambo ya RAM.
na ile mambo ya rame eske nchi yetu sa vile hii Kongo enye banaita nchi riche na population pauvre, mbele balikuwa nasikia kama Kongo iko nchi riche na population pauvre, banakwambia sema tunakuya ku slogan ya president wetu tunasema le peuple d'abord. Maintenant ministre sa vile ministre mwenye ko ku gouvernement hii ya Sama Lukonde pourquoi yeye na yeye ashike kuangalia kwa mbele intérêt ya population, ndio banasema le peuple d'abord. Maintenant pour le peuple d'abord inakuwa tena njoo kutatiza mbele population, ndio mambo tunashika tunaangalia, tuko na regrete nayo parce que tuko na kuposer une question, est-ce que hii mambo yenyewe population kuna lalamika juu ya raha, hii malalamiko ya population haimfikie baba rais wetu? Asante sana bwana Feraza. Asante sana, sikukate tena kauli kidogo hapo na kufuata 100 kwa 100.